Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji. Nadhani mwa siku mbili tulisemaka kama FRDC ndo ituzivia tusipite kupitia komanda sekretari Chivira. Kuna wengi walisema eti Chivira akufanyaka vya vile. Leo hii wametukimbia, FRDC nakimbia, Warundi wanakimbia, wametuacha sisi wenyewe wazalendo huku kwenye shamba la vita. Hawakutuachia hata minisio hata moja. Mpaka hivi adui kabisa anapata nguvu. FRDC inakimbia, wanajeshi wa Burundi wanakimbia, sisi wazalendo tunabakia huku. Hatuna minisio, hatuna kitu chochote. Tufanye namna gani? Kila siku tulikuwa tunasema kama serikali yetu isaka ujisha hii nchi yetu ya Kongo. Na kwa sasa vraiment nchi yetu vraiment inaenda pabaya. Nchi yetu inaelekea fasi mbaya. Kuambia tu population ya Uvira ya kwamba tuombe tu Mungu, tupige magoti. Uvira kama hatuombi inaingia mikono ya adui, kwa sababu tulikuwa tunategemea wanajeshi wa Burundi. Wale wanajeshi wa Burundi nao wamekimbia. Tukashituka sisi wenyewe tunabakia. Jeshi ya Burundi, FARDC nakimbia, hatuna minisio. Tufanye namna gani? Huyu komanda sekretari Chivira anakamatisha Uvira. Asante, mjue vile kama Uvira inakamatiwa kama tuombi Mungu. Na kama rais wetu angalie mbali, vitu vinakuwa mbaya. Yes, igitondo cyiza cyane kuri wowe ukurikiye Connect Media TV aho uri mu bice bigiye bitandukanye, nizera ko umeze neza cyane. Turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Nk'ibisanzwe rero muri iki gitondo nta kindi kiba kinzinduye atari kugira ngo nguhuze amakuru arebana n'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Sud Kivu urugamba ruracyakomeje kwambikana hagati ya M23 n'ingabo z'u Burundi, FARDC, Wazalendo, Mai FDLR, abacanshuro. Kugeza magingo ya M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bigiye bitandukanye. Ruvungi tayari yamaze kuba tombe, nkuko amakuru twakomeje kugenda tuyabagezaho mu biganiro bigiye bitandukanye kabisa. Ibice bitandukanye hari muri Sud Kivu M23 biri mu maboko yabo. Kamanyora, Katogota, Ruvungi, Sange, Ruberika, byose ibyo bice byose biri mu maboko ya M23. Ubu ngubu iri mu rugendo yerekeza Uvira. Amasaha make cyane intsinzi iraza kuba kabisa yatashye mu ntare za Sarambwe. Kugeza magingo ya rero tugiye kurebera hamwe amakuru agiye atandukanye. Ese operasiyo zo gufata Uvira ziteye gute? Tugaruke no ku ndege yamaze kuba ihanurwa na MRDP twirwano kabisa. Indege bayitumuye yaririmo abazungu aribo batwaye iyi ndege. Ese byo byari byifashe bite? Ndi kumwe na mugenzi wanjye Rwamasasu nk'ibisanzwe. Kuri ubu ngubu nawe uri mu bice bigiye bitandukanye kabisa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dukurikiranira byinshi cyane muri aya makuru yose agezweho magingo aya ngaya. Banzu nkanire kuri subscribe niba ari ubwa mbere udukurikiranye, ubundi ujye umenya amakuru ku gihe agezweho mu burasirazuba bw'iki gihugu. Rwamasasu waramutse ute? Neza cyane hapa icyumweru cyiza urakomeye. Tariki ni 7 ukuboza masaha y'igitondo n'amakuru aramutse hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakomeye abakunzi ba Connect Media TV urukuba amakuru ya nyayo. Kabisa ndakomeye, meze neza cyane. Amakuru yo bakomeje kuryoherwa nayo kuko bari kumva inkuru nziza gusa. Abona abakunzi b'ihuriro AFC M23 ndetse na twirwaneho nibyo koko ku munsi w'ejo
M23 yaciye impaka yereka amahanga, yereka isi muri rusange ko ari abarwanyi batojwe n'intare. Izambi intare rwose biragaragara ko bakomeje kwesa agahigo. Imbunda ziremereye nizo zakoreshejwe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Imbunda ziremereye ziraramutse mu nkengero ya Uvira, mu misozi ireba muri Uvira. Reka nze kubwiza ukuri, uhereye ku isaha y'isa 11 z'igitondo muri iriya misozi urusasu rumeze nabi, ibintu byabaye shambaride. Duheruka ku munsi w'ejo hari kubura ibirometero bigera kuri 55. Ibirometero 55 byavugwa ejo ku gicamunsi nibwo amakuru yarahari kari bw'intare za Sarambwe ziri kumanuka zerekeza Uvira. Ubu tuvugana abarundi, FDLR, abacancuro, igisirikare cyo Burundi muri rusange cyakwimishwaro, abenshi barangije kwikura muri uyu mujyi wa Uvira. Ariyo giyo naguhaye mu kanya gatige hanze mu Wazarendo, ari kurira rwose avuga ukuntu barangije kwikura mu rugamba. Leta ya Kinshasa itumye batanga igihugu, ati rwose turagiye, turahunze, intwaro twazitaye, inkweto twazikuyemo, twarangije kurekura Uvira, iri mu maboko y'intare. Bari kugenda babona isomo. Ni audio yagiye hanze mu masaha y'isa 5, abenshi bari gukwira imishwaro. Andi makuru akavuga ko amakuru ngo yavuye i Kinshasa, ngo ni Felix Antoine Tshisekedi wasabye abasirikare ba Kongo n'aba basirikare b'abarundi rwose ngo kutarwana kugira ngo hatagira abantu bagwa hariya muri Uvira. Akaba ariyo mpamvu bikuye mu kibuga cyangwa se bikuye mu rugamba. Ariko ibintu kubeshya ni umuriro. M23 barakoresha operasiyo, barakora amaoperasiyo akomeye cyane. Ubwo bafataga umujyi wa Goma, Jado Price tariki 28 twageze muri uyu mujyi wa Goma, Mutarama muri uyu mwaka cyane. Abandi be barenze Kauzi Biega bamanuka bacurika za Bukavu. M23 ikubwiye ngo bafashe Ruvungi, ngo bafashe agace runaka, uzamenye ko abandi bageze mu birometero 50. Iro ni operasiyo bakoze. Akaba ariyo mpamvu rwose ubu tuvugana navuga ko Uvira intare za Sarambwe zifite ni ugutegereza amasaha ari imbere amatangazo kuri iki cyumweru. Urumva ko ni amakuru meza cyane kabisa ku ntare za Sarambwe, kuko ni inshuro nyinshi twagiye tubabwira Uvira, ariko turi kugenda tugera kuri finali kabisa. Iyi ni finali, ni ya nyuma, ni intambara ya nyuma. Wibuka amagambo Rumangabo, amagambo yavuzwe na General Sultani Makenga abwira abahungu be bari barenga 7,000 n'abakobwa, arababwira ngo ndashaka inama y'ikindi gihe, tuzahurire Kisangani, tuzahurire Karemi, tuzahurire Kindu. Amakuru yandi make ntabwo mu 23 igiye gufata Uvira gusa, kuko intare za Sarambwe benshi barangije kugera Kindu, abandi bari Kisangani ndetse na Karemi. Ibyo bice byose bigomba kuviramo rimwe kugira ngo Kivu zombi zuzura, haba Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru. Ibintu byose bigomba kuba biri ku murongo bitarenze uyu mwaka. M23 iri gutanga isomo hariya kabisa. Ni isomo amahanga yifashe ku munwa. Umurundi yaguye muri iriya misozi ku munsi w'ejo, haguye abarundi benshi, haguye abacancuro bara muri Colombia bakwimishwaro. Amaoperasiyo babayeho hano muri Kivu ya ruguru nibyo byababayeho. Amakuru ari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo, ahitwa Lubulizi ku munsi w'ejo ubwo hafatwaga ngo haguye abarundi benshi, imirambo ni myinshi, ni ikiriyo hariya kwa Neve Burundi muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru. Abarundi bavuniye ibiti mu matwi kandi bakomeje kugenda bahasiga gatwe. Umukoroneri wabo yarahaguye, andi makuru yamenyekanye nuko hari nundi nayo wahaguye. Bimeze nabi cyane. Ibintu bimeze nabi. Ubwo abakunzi bacu twababwira ko abavugaga Uvira ngo yarananiranye. Uvira none ikindi kintu gitangaje, uzi ko ubushize 23 igeze ikuraho ikibuga cy'indege cyari Bujumbura. Yego.
operasiyo zatangiye i Bujumbura M23 bitarenze amasaha y'umugoroba kuri uyu munsi wa none cyangwa ku munsi w'ejo bafunze kiriya kibuga nta ndege irongera kuhaba. Ikintu gitangaje nuko bamaze iminsi barasa kuri M23 ibisasu ariko yabarasaho bakavuza induru bakaboroga, wagiye wumva amajwi agiye atandukanye baboroga barashotora ariko bakubitwa bakavuza induru. Nuko byifashe andi makuru angeraho yamanuka ngo yaguyemo umuntu umwe y'indege, iramanuka y'indege rwose. Amakuru angeraho muri aya masaha ngo yabereye hafi n'agace kitwa Yungu muri teritwari ya Fizi, ndetse andi makuru akavuga ko babera wabonye barutukube bari kuboroga rwose ngo nabacancura. Bari baje gusapurayinga intwaro, bazanye ibikoresho, intare za Sarambwe zikubitiye indege rwose ijya kugwa hafi na Tanganyika. M23 muri intambara ifite ikintu cyitwa igikoresho, yamanukanye ibikoresho n'ibikoresho. Ubu rero niyo makuru twavuga aramutse amakuru yo ni insinzi kuri ASO 23. Abarundi bari gutabaza muri iki gitondo ati rwose mudutabare tumerewe nabi. Abarundi batayo zirenga 12 zaguye hano muri Masisi, reba naba baguye hariya, urumva ko rwose ishyamba Siriero namba ku Murundi. Murundi ntabwo yorohewe muri intambara, ni mu gihe Wazalendo FARDC barangije guhunga, bataye urugamba bavuyemo. Rwamasasu niba uri kugenda utera icyumvirizo mu mujyi wa Uvira, abaturage bo byifashe bite? Ese koko uru rusaku rw'imbunda ziremereye ntabwo rwaba rwatumye batangira guhunga? Nyuma yaho ku munsi w'ejo abaye inama n'abayobozi batandukanye ba ASO 23 muri Kamanyora nyuma y'umuganda, abaturage ba Uvira bibereye mu mazu bose bategereje intare za Sarambwe, ndetse ariya muri Katogota, Ruvungi, Sange, Rubilizi. Ku munsi w'ejo yabice byose uko byafashwe, bose rwose bumvisha amakuru yabaye, bumva inkuru nziza, bose bategereje intare mu masaha ari imbere kuzisanganira rwose bakazakira. Bose bifashe ku munwa bavuga ko intare ari intare, ibyo bijejwe na ba Ngoma Nzito, ba Feke Haduyi, ba Yakutumba, byose bavuze ko rwose ari amagambo ari aho ngaho asanzwe, ari amagambo yo kubeshyabeshya. Ubu rero abaturage icyo bavuga ni kimwe, baravuga ko bategereje kubona intare za Sarambwe zikandagira Uvira maze bakazisanganira bagatabara abaturage. Uziko ku munsi w'ejo hari hagiye gukorwa ubwicanyi bukomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi ku banyamurenge bo muri biriya bice, ariko intare ziratabara. Reka nze mubwize ukuri andi makuru namenye. M23 mwenyewe Sultani Makenga abwira aba bahungu be n'aba bakobwa ati mumanuke mu Rwanda umwenerezo. Ari amakuru yari yarangije kujya hanze avuga ko igisirikare cya Kongo, uziko n'abayagutumba babigarutse na ba Ngoma Nzito, rwose gahunda yari yo gufata Bukavu bagakomeza no mu bindi bice bitandukanye. Niyo mpamvu M23 yamanutse n'ingoga guhita itabara no guhitekura mu biriya bice. Makuru nayo nayakabuse rwose ndayafite kabisa. Rwamasasu turi kugenda tugana ku musozo, tunyarukira no ku busesenguzi muri makeya. Mu gihe M23 iraza kuba yigaruriye Uvira bidasubirwaho, ibi noneho biraza kuba bisobanuye iki kuri uru rugamba? Igisobanuro ni kimwe, nakubwiye ngo si Uvira gusa, Kindu, Kisangani, Karemi igomba guhuzwa na Shabunda ndetse na Mwenga. Ntabwo ari Uvira gusa, n'ubu intare za Sarambwe zaramanutse ziri muri biriya bice, barangije kubigeramo. Icyo bivuze ni iki? Leta ya Kongo ikoranye n'Umurundi, reka nze mubwize ukuri rwose urugamba bararutsinzwe, bose babireba.
audio naguhaye abakunzi ba Connect Media TV bagiye kumva abarundi bataye urugamba bahunze Wazalendo bahunze iri ni isomo ry'amahanga no kwereka abanzi ba AS23 ko ikari igisirikare cy'umwuga ari igisirikare kigiye gutabara abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidasubirwa. So nisinzi rero ku baturage ibice bya bimaze kubohorwa na AS23 umutekano waragarutse bikorwa remezo birakorwa n'ibindi bice nibakomeza kugenda babifata ibi abaturage ni insinzi leta mbi igomba kuvaho maze ntare za Sarambwe zigafata rwose iwabo bakakora neza maze abaturage bagasagamba ibintu byo kunyanyasa ibintu by'ubujura bigacika burundu mu masaha imbere turagenda yose sengura ingingo ku indi upright Rwamasasu reka ngushimire cyane ubwo izindi ngingo zitandukanye turazigarukaho mu masaha imbere agushimiye. Yes, arakoze cyane Rwamasasu kuri izo update atugejejeho ku murongo w'urugamba uko byifashe kugeza magingo aya. Urumva ko rero birakomeye cyane M23 nyuma yuko ingabo z'u Burundi zibashotoye bikomeye cyane zikabagabaho ibitero karundura. Ubu ngubu M23 yimanukiye n'ingoga, ubu ngubu iri mu misozi ikikije Uvira kabisa. Urugamba rumeze nabi cyane, umunota ku wundi saha ku yindi turaba tubagezaho update zose kuri uru rugamba. Gusa ikigaragara cyo Uvira tayari nayo igiye kuba tombe ize yiyongera kuri ibi bice byose M23 yamaze kuba yigarurira. Iyi ni Connect Media TV, naho nge ni Jado Upright. Mukomeze mugire ibihe byiza.